tinay Bishop Josia deti kay Jelaudin do menak do iso komozon do tuminindak po do miampay do ginavo di agazo kopizo mo sindak do mo yung pasat iti pen di punganan do onugay taman hiburan anam katawadan iti na iso man tadi nipizanggu yon ini supaya sa komo do ozo di unda analisis majelis omni inutik na video ho no mazado radio teko at ATM na binohom kadi ginapa po insanta daw do anu zorati do umpasat yo ditiom tunungi pamada au isikoy teka aisohi do komozon do rehearsal teka praktis ka tu tulus dai ko tengah ni kata opiang pung yo kata ko ni opiang pung na tumazan do uguan na bertoko nga iso subay nga si sabi na kay alisus mo di ko wala ko terus ya iya bam kibada tido boboso no takudi sa labay na diti na ko tu niya kay sinugu kada minanugu so dia diti ini ko diti ingko piang bagutan ko na kibada sa minuto minit boboso na may okay kabebisian kumadiaw Bishop do na nakadali ko ta combo kada diti di kampung Busak hobi po diti dinominan ko do ay sa subay tujuan nung amoy ko ang baut tagay amoy ang bazat tagay may ang bazat diti tinimongan do taman hiburan atumazan so do favorite kay kanangan di Bishop Joseph Mantadi hok supo kadi sido was di Joseph Bishop Joseph itu memang ada jahat diting ni nehan kuni pasalita azikari so salita azikari Bishop do Bishop berpolitik songhon di anangan dahumuzo anangan isa dahumuzo nga ano po do ontok di muhok may sida ay sa kasagatan daw ay sa kasagatan ni sido do papahapus di ano iti ikapahan dia dadi dadi ni padiza di the Bishop of Thailand di sasaw di kay dia do mi ano iti mi WhatsApp ka ba din dayon na si kay dia di do kopi semua kopi zo katodan kan ya dari nahibana man no supo minuso do minit pinata tagadan ko dia so ni hoso kabus na radio di nakabos na tapi minanjo di hapin hatangay sebab do nga sanga daw so do mi minuso so sanga daw so minuso asukan di hoso sebab susah mangmagusa do dia do Bishop style do di hadaw ting wording daw ko di kay pandai sa magagat nga aw ko hay mo to miningsing hani dadi kay hay kana pwede ka bisa tawbi no dadi recording nasaw ko kibada to na mangupakod basan dadi pianda man na po nang nasaw na kayo misay kapista kay kat ano ya kadi Bishop ano ya pak kadi tahu kasut ko yung makano timing. Dan isa salita nga di Bishop di kaiyakan ni kay aw di kahiban. Ini hopok na kasut na ano kaya hotel ni. Hotel ITTC na ba ya? Hotel di CBM Malacca. CBM. Hopok na kasut ni Alisus Majelis di ITTC kadi kada siya ni binimo. Tabi na Alisus sa yang ongo hay do zo no di taman ini ngawi ko niya oi Mariano mi zo di tino diom may no kiba do komozo na pu sinupuan do music dia so abasi dati do man paintutuno di Sabiabe nga di do na pu dia sudi saingan tinikan kay
Muat so jangan apa ngai guna dengan Yesus majelis, awal taga sudah popo, jangan apa basic tinggi sangat, kopi pesan tu bina. Pita di Suil. Pito di suil, mi pinai ko di, okay ke Charles di suil? Mamay ko eh. Aba, ditinu si kau ditinu si minai si kau, duam si kau bodoh. Kau bangabi tu apa? Yang misalnya pecah ridom dia, ridom itu. Alit, mamalit kaya Tasius majelis. Tasius majelis. Tunggu tua. Oh tomoho. Ano kayo, tabi na yung gaya di paganakon. Nakakito zo di YouTube. Uminozo ko di YouTube. Pusakag dati. Nakazo ko. Kung kasi I-group. Dahil no. Okay, bago gusto mo niti, si ati diti, isa yung ano di, okay ba siyan kaya? Siyan, Rusty Swill. Oh, Rosie Swill, ba. No, ngopoy hozo di ka bago no di sinupo di Gunahing Morales Subinon kanya? O Radio RTM kanya? O nugang nga ni hozo di? Hizab daw mo zoga. Ay, ako, ngopo pa yung hozo, no, minazo ko di kadazan niyo. Mega kay natantag do hantay ang naikot binasi naikot pinantod do kada da waktu do ohon aku insan tadaw mo iso mitabang ano kay duit insan tadaw ang ginabi ko
kadi. Anthony Disuyo. Anthony Disuyo ba? Disuyo lo majelis ni mikatoy. Magyang ko ngangong ni. Isa paganakan. Mamay ko. Mamay. Isiyaw na pangamay. Ridom ba ni? Ridom ba? Katodanom. Tauvi na pa din nga, magano kamera pa din nga, gulahin katigis, kabayas na magujin iti. Kapiwasiyan nga, may pakita na, boss na, siyahan na yun. Kabayas na magujin na pa di, nga, ovang kuday si Kula St. Michael. Tingkatan di kayo di, agaso ko tutuhon di alango, manibo gaso totomaw di baik siya man na. Ingkana style di, ingkana style ka jadi. Matad pa di magduwa ko. Patente, okay. Isiho no, Amazon day honorary members ba kanina to binay? Yeah. Federal Majid Sasaw Komo dia region ngabiti Sasaw Komo dia do kumozo komozon do naikot ondo sama sikaw ginagawa ko tu tabi naik kawi bos teka hozok na po teka dazan iso lahan to ko point tutun do bos to tinaw to ko ho to hozo do tinagas to pagaw do so na bay no patogadan no ano ay sudah kami itu mau main no ay sudah kami ono naik nabi patogadan na kinakatan dati bisa itina ya tunis na taman ni brand minakampot nga
ngabi di Hozo nakadagran di Hozo ngabi di kadagran di pengi mati. Ya. Agumuy humazo da kay mega di inay ko Rita Madilis, imamay ko Alexis Madilis, isama ako sandi Reverend Madilis. Ya, tina po tinimungan ni tinga kakabay basi. Kakal da iti di pabawin na. Nakauzo ko yung payda taman hiburan. Soon buwan to the taman hiburan. I'm the manager of the taman hiburan for the Sohi night. Payda na po di nga munay na diti. Jadi kibaw na di the studio. Kibaw di recording studio the taman hiburan. Iti na lahan da toko da papabu diti ko kadatan. Ya. Katawadan Bishop da minnak ada kasibatan da ya katawadan. Ya, kemudian timpu di tinang memegusar toko dari mangan kudati angatai Soviavi diti nyampai dia do menak do iso dugo hozo do mantar taman hiburan miso du pada tuluai mau iso penginum na malta. Kanau du tiati binai. Siyosu neti mai toko onuno po itu sodom na pabayno nga kamozon do onuno po itos to simbit nu do hozon na po. Ya. Main na lizu. Mika. Bah, pernah ko ngabi Hozon perhati hai degai mamai degai Alexis kya sebab intihan kamazon ko do nimpun ke episode Hazo di Kabupaten Gubeng. Hazo hai ngabi kibau tadi yang aku sendiri. Tapi ini pa Hazo ngabi di Hazo di pinagkunan di taman hiburan nga di mamaiku keke Alexis Madilis menata Hazo dihadikan dengan daun sendiri.
Kau tu bian tu binaing ho, kung hawi.